ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Step into paradise at Mausen Talang Nongwar, your sustainable escape into nature's heart. Jaiñtia vote nak bentak election MP Lok Sabha. Hari lom Jaiñtia kala long kapayat Beit Ïaid klaim kuno jing pen ibor ne ka Jaiñtia kaja para nong tap vote ringkat ka jing Pahara jong kipulen. Kani ka jing tap vote kala sedang na do kapor nyow jimen step hadu sau baje jan miet joka khat khandai tere uyayong. La sakhi baha man ki polling station la pen krek baha ki bor Pahara khnang banlaj na kino ki jing sha pen wet ne pen kulmar ha ki riu shim kabu bat ba ka jing tap vote kala long kapayat Beit Ïaid tat hadu ban dakut kapor tap vote. Kat kum ka jing ajing khen kat nat election ka jila ka jing poi ki nong tap vote kat hadu kapor lai arpusau jan miet ha iwei nartiang kalong riu phupra 0.8% 2 jowai riu punyo 0.0% 3 raliang riu pu 8% 4 mukayau riu 4% 5 sut nga saipong nyo pu 0.0% but 6 klerian nyo pu 0.5%. Em vào học là đẹp một cái là học được rồi. Em khi lập sang như mà là sẽ em MPC đây ngà lâu quá rồi trong tập xì gam tôi dùng có hình dạng trong làm sao rồi nhà xã mua nó lòng đồng cái bật la dài như này thảo làm một bài. Bagi yung imata ka election kalau long bag ifer nagi Beit election hani yung impact to kay ba test ang maniwan mangitet gigo hindi should kungi last MP election ba yung iba gibri gi duna maniwan sa kicagat do but this time yung iba kadon ka jing fair ba gibri kilowan lagi ami polling station tip nagaday ka ayu le se ba gi siyo ko ba gabor ka gabot chong ki kalong gabor dan nagtagadaw ki kwa ban. Type of a